Recimo da kupujete polovan automobil i otišli ste na neki park plac, kao što kažemo na našem jeziku, i recimo da tamo supruga i suprug prodaju automobile i da ste našli neki automobil koji vam odgovara. Evo, uzet ćemo primjer, neku okruglu cijenu. Recimo da automobil košta 10.000 eura. I vi razmišljate, hajde da vidimo sad kako će izgledati proces, možda bi ja mogao ili mogla da, pošto smo prošli kurs iz pregovaranja, možda bi mogla da prođe malo bolje. I recimo da vi kažete prodavcima, znate šta, 10.000 eura zvuči kao razumna cijena, ali malo mi je to povisoko, a da li bi mogli da se dogovorimo za 8.000 eura? I recimo da muž i žena pogledaju jedno drugo i muž se okrene prema vama i kaže, nema veze, nek bude 8. Šta mislite, šta bi bila vaša prva reakcija u pregovaranju? Obično je prva reakcija u pregovaranju kad neko pristane na prvu neka vrsta razočarenja, odnosno situacija u kojoj će neko pomisliti zašto nisam rekao 7 ili 7,5. Obično nije varijanta u kojoj ćemo mi biti sretni i reći ćemo super, očekivao sam da ću možda platiti 9, da ćemo se dogovarati, na kraju sam platio 8, super, sam zadovoljan. To je jedan od razloga zašto ne prihvatamo prvu ponudu na prvu. Kad god neko da prvu ponudu, mi bi trebali na određen način da se nećkamo. Mi ovdje naravno sad pričamo o ovoj drugoj pregovaračkoj strani u našem primjeru, odnosno o prodavcima automobila. Recimo da su supružnici rekli, pa znate šta, 8.000 nam je zaista cijena na koju ne možemo da pristanemo, to nam je nemal nabavna cijena, hajde da vidimo da li može nešto više, da probamo da se dogovorimo drugačije i da opet pristanu na 8, nama bi bio totalno drugačiji osjećaj zato što nisu pristali na prvu.